Assalamu alaikum. Сај правилни кои се тане моментално ко социјално мрежи. Абдиснодиве ратнират одлучен ден е шужи емисијата кера. Рамазанески ко вакти. Прво магавате честити нафтумен ја Рамазани. Кабулни нека кирол тумаро пости со абдиснодиве постин ден. O Allah Đelešanahu neka kiril kabuli tumare dove, tera kil tumen taro nabori pa hem tena дуговлачина и тема соске буд касно починаја, само со паглемо пости, монма везинаја за чикикоја, оби мангавте селами кератумен Allah eske selamea. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu. Proširimo video abdisne temate ovo interesno suske kola menjek islamsko veroispoved programa. So poviketo ko vol interes dendi zbog i Ramazani. Normalno kova ver aspekti hem me gostoja su dogovori demamen Хари и перспектива колга верчане, негова дава класично со Кеди Лопес Джијакана, буте жененцар, например, со Кеди Лопес од Дерсија, кловена и не секогаш иста, значи со смејнаја, Суна смејнаја, ама кога правило дочиндате вакел поточно нешто скроз павер, бутим радосно манге со сима јек шансате и клова абдиснодиве јеке halile ko su počitujnavale vaše privatno dale havajme четврт крат туке изненади мојном буто лестар со прво котик не бер шајтано, ама од џандипа лескоро бут респект добинала мандаро само со котик не бер шајт добро ка џандипа со барда пе интересеа баш и о ислам. Па ме био кратко ни се точке лестар таро адава могости кој тамо сојтано, а поопширено нормално како и овка објаснела ми. Кереја лафи таро му правило Хасани. Иначе морате вакера таро тик не беше починда од дин исламиетите практикували поточно ти интересинеле. Ко чаго ко верша дознајнела о срце лескоро сорот дала ко живото, а ракла јек шужо тати па поточно јек шужо мангипа ко дин исламиети, а далеско се вепи ко дешутрито беш починела те дерси ко џамие, дерси ко побарит хана, со 13 години да значила далеско се писиле баро респект мандар. Хем ко пиро дешептато берж одлучинела те джал ко Иран те студиринел исламско школа. Па повише далестар ко објаснила ми кога и калале авријал, али пред тему кавме госто би мангавте spodelinen видео, сар со Дика шукар spodelinenare, шукур. Аллах нека награди носаринен, аќе јек баро селами ка починавме цениме пралеске орфески саитов, баро селами джилесте мо ценинава бут неко са 100, исто ко папу себо ит, селаму алейкум тукеда, Аллах нека награди нотут, мо прал оджавити, Аке леске да ек баро селами, леске фамилијате, леске чавенде. Ме братчет каке джеланаке баро селами, лаке ромеске, лаке чавенгеде, исто хајдете напана кој са аке баро селами джитуте да сачире Ахмет. О Аллах нека награди нотут, ширинен олајм ко брсошајн, обсастото да му прасо ширинеја. Хем ко Мусо Сара Демировски. Селаму алейкум. Allah neka nagradi notme. Pa mate џера бајаги те му каме госто, те починамар емисијаја, тумен ширино о лайф, ко повеќето џене таво, па хава која шужо соhbeti ме пралестар,
Prvo zahvaljujem Allaheski su im dame nakon mogućnost te kerale rat, pogotovo me ceni me praleja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu. شنو يا ما شكر؟ طبعا إسمان هل إخو نجمع لك نقطة المنظر هذا إخو شو ديكا مسنود إسمان posto moram hariti اوكي ميكا تراسس أكنا Znao kana дека шунгела шукарили? Što, a neka pišina neke ti ispisile, moguće sam te večerom, da li uopšte šugljuvaš fino? Hađi koliko dela meni poviše to informacija, bi ga treba Kobor Sušek. Ajde, pozdrav momentalno pozdravljamo se. Jala, alaikum salam wa barakatuh. Magija kao Hasane Aba šukara, ali men have na film, bez vrske nečeke protinavlja, ama men have šukara. Водители шунгела дупло пише на намонки. Значи шукар шугевая? На, ту шунгевая дупло. Шо няма? Шунгевая дупло, тама добро, најверојатно. Onda ga kira halamen, koga ga kiralo Hasane Lafi, me onda kad isključi naman, mislila da tetano je taktika, a kad nam mislila da ga šungjovaje fino. Dobro, problem. Prete počinil, hajde ka selam kira, ake me cenme Ehlibejte, o jari baro selami jitute cenimo baba, ena nake isto baro selami. Tamam, kana šungjovao, mislim pošukar. Kana šukar, tamam, dobro. Ništa onda ga kira kasar so bakerdem, znači koga kiralo o Hasane Lafi, neka ka isključi nama, koga trebalo nešto te kira Lafi, mora me Hasane te ovama ko but retko suske, mina ne dobro ka Lafi te kira, nego poviše toko o Efendi Amaro, a me bi bakirate počinil pe šuže selamea, te daleske i prilika. Hasan, da li še te počina? هذا شيء اكو شنغوايا شكر ويا اكو شنغوايا شكر ان شاء الله كابوتشمينا وبرلانك بيشيننا اكو شوننا ماندا شكر سوسكي جاناوا دك سيما проблеми е телефонија баш аудио долеске пучавата ве долеске ако тано шукар опрелане капишинен па иншаллах капучмина ту шунема шукар нели والله شركاتك وفيسبوك سوبر اوكي فيش نو بلادك شنقول شكر اعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غفور الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير توكلت على الله وقربة إلى الله الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة وأفضل السلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله المصطفى وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المعصومين المظلومين صلوات الله وسلام الله عليهم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tuke prala dehran, te praleske sevgioleske, džiki tumari redakcija, hem džiko saodola, kola su avdive delinena, taropiro vakti, hem tane amen sarakate, zajedno te družinamen, ko anav Allah iskete barku ta'ala,
ستیبایا کو امارو منگلو دینی کو امارو منگلو پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم و دولیاسو اکوا تکنو دروجی با انشاء الله تول سببی تکدا سواپی اکی دنیا زادا بی کو آخرتی تدی کالن سیاف دیه سیم اکته کرندور دیلا کرندور عملیا اما تایسا سیم ترودولا کلاسوی تلیپوب هم نشتی کرای بیشه عملیا عبدیوه سیم کرای دیلا بیزو تدارا چونی باشدو تایسا کدارا چونی کو یوم القیامه باشدو بیزو تشایت کرا نساوه دیلا پودولیس که الله تبارک و تعالی سایپرالین انشاءالله کنگرادینال سویتان امن سار فوسب نوتود پرالا دخران امت پراله اسفگوله اکونه تونه ساو پراشای نو پرالا انشاءالله کپوچ منو دولیا سو معلوم تو بیاسنا Prvo bi zahvalil nama isto su nama bar ožužo seljami tutar butinum zadovoljno pogotovo koje kjavate alafi bezvrska su im popfro tutar oseti nama valla bile talasar to učeniko tutar normalno budka učina za žal so ačadumo glaso ama so magum tebe kratko kao kirav namagava znači te prošireno opisku bud proširene tu men okolo o live, so še poviše, zamolnam samo e gledačen ti silen pitajna, o pitajna neko nam ingi krajka matove su aklopes, ko kak je o Hasane, znači o Dersi, su ipak te činavajale tuma uopšte, znači povezime te maja, kana šabaji tema da lesko se zamolnam, sar se kugaš ki krajka o pitajna nekovol, a men dogovorim dema mena kal da še postinko sa i smirljivo strana te šajte objasnila mingi so tam tomorrow pučiva. Sad svaki dun, znači proširen so še poviše, ko vola men šužitema. Menu bud sreknu so, ko vola men jek vave prospektiva akale Ramazan estar, so kadika o Ehlibejt amaro, ali i veselem, sar ov Dika o Ramazanska dive ili sar ov prenesi na lamengi. Pa prete počne kolea, pa prvo pučiva sobi pučav Hasane, ko bud teze kerala pes lafi, ko kerala pes staro Ehlibejt, ale i veselem. A davat, ale i veselem, te šaj, na primjer, to objasnila menge, soske samo ko dešuduj pirajna kerala pes lafi, da lestar. Dešuduj pirajna, afiker mangi, ko dešuduj Ehlibejtska imamija, izvini, afiker mangi. Eyvallah, upravo Allah tebarek inşallah. Tamam. Yani upravo dehrani pučela suske ke da andina imam Aliya, imam Hasane, imam Husejne, Fatima salamullah alejha ili palem neka staro dešudu imamija, odnosno taro dešuštar mahsumija alejhi salatu wassalam, sar se premetingena kanava tergum alejhi salam. Hem bud prajla pučena pe suske Allah Teala çole pravi inşallah. Selamun aleyküm sarmen. Eyvallah. Bud prela pučena pe soske vo opšto manušaji si kolaso kedan dinena Ehlibejt alejhi salatu wassalam baterena alejhi salam. Evvelan sar prvo trebnote halova suzna činala ulafi alejhi salam. Dika. Alejhi salam značinala mir, selami, blagoslov nekovolu praleste. Alejhi. Kada večerava, na primjer, me. Assalamu alaikum, od vas značinala. Allah leskoro mir. Yani mir nekovol tu mensar. Alaikum. Kada večerava, assalamu alejke, od vas značinala selami nekovol tuja. Allah leskor rahmeti nekovolu pratute. Kada večerava, assalamu alejki, akavajtanu ko arabsko baši džubli, alejki, yani murš alejke, džubla ke alejki, značinala mir nekovol tuja. Kada večerava, assalamu alejna, so večeraja? Večeraja selami, yani mir, blagoslov nekovolu pramende. Alejhi selam.
Alejhum selam. Alejha selam znači nula. Mirne ko volu praleste. Su znači nula. Akava alejhi selam tanu selami, salavati upro Ehlibejt alaihimu salatu wassalam. Udovado Allah tebarek ve teala amenge naredinala. Kote ki suratu Ahzab in 2 ayet. Ya eyyuhellezina amanu inna Allaha ve melâiketu yusallûne alen nebî ya eyyuhellezina amanu sallu aleyhi ve sallimu teslima. O Allah tebarek ve teala hemu meleki amukena salavati selami upro peygamberi aleyhissalatu wassalam. Ya eyyuhellezina amanu o tumen kola soberunena tumen da biçalen salavati hem selami upro peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ketsin o peygamberi puçtu ya Resulullah sarte ana salavati upra tute. O vaçerga vaçeren Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid ve barik ala Muhammed ve ali Muhammed. Su znači nula. Ya Rabbi blagoslov. Yani Allahümme salli. Yani selam yani salli o da yeklafi blagoslov. Allahümme salli ya Rabbi mukto rahmeti mukto blagoslov upro Muhammedi hem leskiri porodica. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Znači aleyhisselam ke da vačereja nekaske taru imamija znači nula bičale alejske selam. Ako yek manush sminala sekaske te del selami odolea so ka vačerel selamu alejkum yani selami tuja. Pa suskete našite del selam imam Alija alejhi salatu vesselam. A osobeno peygamberi si kađamen sartana salavati leski sartana selami vakerin dur vakerin Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ya Rabbi blagosloveni Muhammedem leskere porodica kad si ne pučlo peygamberi koji tani leskere porodica o vakerga o Alija o Hasani o Husini Fatima alejhi salatu vesselam. Znači nova akalea ke da vačeraja alejhi salatu vesselam ili alejhi selam udovajtanu samo udova samen pokorinajamen bašo udova so Allah tebarek ve teala peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakerga. Ja, moram rekati provizirina to Hasana. Inšallah ka gremangi afi, pošto nađenava suski uopšte eho momentalno Shaipa što kotar mu pravde upotrebinala, najverovatno da leskoro sebi. Sar su vakerdum na nema lafi, pošto Allah nagradinda kale prale, znači ko asavko džani pa to objasnila mi, znači se koji jek pitanje su pučeja, ko amaru interes, ko kerala postaro Ehlibejt ali vesele. Mate zadržiname, znači tiraname ki amari tema. Tu Hasan prete počinav tema i svima i dutri prašajna tuta, a inače so šaj buteđe negda to ovako važno, koji o Hasani tano biše bešencar, znači biš beš, Allah nagradim dale, znači kale džani paje. Istovremeno, znači, džanala ko poviše to čibada te kerolafi, na samo su romane, na samo su makedonski i srpski, barvali dalje Allah Đelešanehu isto te kerol arapsko da, germansko, englesko, hem eventualno persijsko. A da leskoro da se bi bio leske pojasno na bukja hemolila, suski džaneja men najbolje te mangajate džana nisave informacije ili potočno te vakera lila, bilo hadisija, bilo Kurane, bilo svakova pesa lila, ko arapsko ili pa neko potočno persijsko, najbolje objasnenje. Allah nagradi nelamen amenda, suski semena sa kojeg šukar pral, sušaj amenge te prevedinel i potočno te tumačinel, a koja kera je laftaro prevediva, ovi sile isto da 3 dila da su prevedinda, ama da lesko sebe pi ka vahare pokasno, ti si isto pravljen pučiva vaša dalje lendar, me bi vakera, ama kana momentalno bića direktno amen amare temate i mislinava deka sarne, koji su baro selame si tut moprav bud gordojnom so avdisutno diveduja koja kerava, ake me moram te vakera jek baro selam me praleski roberteski adem bud aktivno akavačavo, ake ka mu kabiki koja bud baro aktivno
респект добинал исто буд амендар било текерамен религиозно секој што на мен сер Аллах нека наградинал тут Роберт те фамилија моправ еке кал мате за држината повише била крапка продолжинека на иншалла те маја па на досаднавато нека концентрираме више кола биру. Eyvallah. Allah tebarek ve teala tut tire familya. Palem sağdo lenge kola sudenge selami alaikum salam wa Allah tebarek ve teala çultumen alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarnenge. Al inşallah bir rahmeti bir bereketi opratumende hem tekeral kabuli amari ibadeti ako akava mübarek masek. Oya dehran. Sarsona evingyan prala, sarsona evingum meda, sarsus podelingum o inajava baš amaru avdisutno kedi beakate kerindor lafit aramaru vozvišimo dini inajava tani odnosno od dersi ađe hartano vikimo sar o Ehlibejti alemu salatu wasalam sar peygambereskeri familja peygambereskeri pašutne halile o Masek Ramadan sar ola objasningje o Masek Ramadan. Sar ola objasningje o baripa emo važnost taro Masek Ramadan. Memang gavati kerava avdije sar sovačergum ki je posebno smera lafi, kojeg posebno način lafi. Suske amende beršen sar kerala pelafi adva klasično keri belafi taro Ramadan, taro Masek Ramadan. So postinen akava padjelo posti, okova padjelo posti, postinen o Allah naredingeo posti, o peygamberi vačeri ako je ka postinel kao volko dženneti posebno udari i tako dalje. Lakin, amen, prete hajlovaji nagrada, taro mubarek Masek Ramadan, prete hajlovo bari pe taro mubarek Masek Ramadan, trebno te hajlova su značinila vo opšto Masek Ramadan. So značinila vo opšto akava masek. Sojtano akava masek. Ako akavana hajlovaja, ako amen na hajlovaja soji filozofija, sojo marifeti, pali akaja buti, amen, džabe ka postina. O Kur'ani od ova amenge isto objasnilo. Od leskeda, o Allah tebarek ve teala, keda kerga lafi taro Masek Ramadan, od vonga ko ajetija odvonja o Masek Ramadan. Naprimjer, o prvo ajeti, taro posti ko mubarek Masek Ramadan, suratul Bekara, šelu oftovardeşun 3. Sobačer Allah. Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tettekun. Diken. O prvo ajeti, o prvo delo, taro akava ajeti, vačer Allah, ja eyyuhellezine amenu. O tu men kola so veruinena, o tu men kola so vačerena, la ilahe illallah Muhammadan Rasulullah, aleyhi abdelu wa salam. O tu men kola so namazi kıldinena, o tu men kola so ko dini Islam pristalice sijen, o tu men kola so veruinena ko cenneti ko cehennemiyem ko ahireti. O tu men kola so privatingen o didikipe Allah leskoro tebarek ve teala. Yani o tu men kola so si tu men imani ko šartija, ko stuvija taro amaro din. Ja eyyuhellezine amen. Prvo buti koja su mangavate napomenina vla akarik. Ja eyyuhellezine amen. O tu men kola so veruinena. Po veki to asavke ajetija, keda dikaja o tu men kola so veruinena. Ja eyyuhellezine amen. Akava sikavola menge jek nastan posebno, odnosno jek način posebno tari objava, odnosno taro vahi. Odoleja so, o ajetija kola su postojnena ja eyyuhellezine amenu, kola su počminena so ja eyyuhellezine amenu, o tu men kola so veruinena, ajetija ta ne objavime ki Medina. Amen džane o peygamberi živingja ki Mekam ki Medina. Ali abdelu wa salam. Ti Medina o ajetija avena sine poveke to ja eyyuhellezine amenu, o tu men kola so veruinena. Soske togaš poviše sine muslimajna. Lakin
Odola ajetija, poveket ajetija, kula savena ki Mekka, al-Mukarrama, sar počminena, ja ayuhan nas, otumen manušalen. A kad ti si razlik, soske kotogašno vreme, ki Mekka, od početak ki Mekka, si ne poviše kafira, si ne poviše mušrikija. Allah tebarek ve teala naštiva kirol tumen kula suverenena. Kada mangilas ne teva kirol nešto kirol ne ya ayuhan nas. Otumen manušalen. Lakin ki Medina kada više opoveke to manuša ule muslimajna, Allah tebarek ve teala promeninga akava leskoro način tari objava, soko početak va kirol sine ya ayuhalladina amanu. Otumen kula suverenen. Ne sebeb ko akava mubarak ayeti, yani ko ayeti ko te se objasnila menge o Masek Ramadan ili o siyam, o posti ko mubarak Masek Ramadan, va kirala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O tumen kola soverunena propishimo tumenge o posti. Soske na kala ya ayyuhan nas. Soske o Masek Ramadan. O Masek Ramadan. O vola farzi muslimanenge duito bersh pali hijra. Yani ki Medina o duito bersh. Taro pejgamberes koro jibdipa. Sallallahu alaihi wa sallam ki Medina. I odoleske da, pošto akava ajeti alo ki Medina, o Allah tebarek ve teala vakila ya ayyuhalladhina amanu. Pazinen. Akava lafi ya ko početak, o Allah tebarek ve teala kada vakila ya. Akava je tamo nešto posebno. Ja ayyuhar rasul. Na primjer, o tu pejgamber. Znači, akava je tamo nešto, so Allah tebarek ve teala kada koristinolale, sikavola yekbaro mekami, taro adaya grupa manusha, kolinge sov kerola lafi. O Imam Sadik alaihi salatu wasalam vaterala. O čast, e muslimaneskoro, e mu'mineskoro, tano dova so Allah tebarek ve teala leske vaterala ya. O tu, ya ayyuhalladhina amanu, sarko ayeti. O tu men kolaso veruinena. Soske, akava lafi ya, znači nola hej, kamaro, zaprime to akirav. Ej dehran, tu sobi vačereja, buyurum Hasan. Ana dikeno Allah tebarek ve teala vakilla ya ayyuhalladhina amanu, tu men kolaso veruinena, mehem tu. Kolaso vakiraya la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sukirallah Allah tebarek ve teala. O Allah tebarek ve teala. Sukirallah, vakilla ya ayyuhalladhina amanu. O tumen kola soveruinena. Oh tumen kola soveruinena. Hey tumen kola soveruinena. Amin sokera. Kedo Allah tebarek ve teala vakilla hey Hasan. Hey Hasan. Amin sotrem note vachera. Lebejk Allah. Odazivinama tuke ya Rabbi. Odazivinama. Odazivinama kotiro keriba lafi. Odazivinama kotiro keriba farzi mangya kaya buti. Emodoles ke do Allah tebarek ve teala ke da vachera ya ayyuhalladhina amen. Akava direct no keriba lafi Allah tebarek ve teala everni konsar. Tano mange hem tuke hem sekole yeke musliman eski čast. Sus ke Allah tebarek ve teala prvo kerala men sarlafi bizo amen terodale. Negov direct no vachera. Aldavai tano primer bešava kana, bešaje duđene, eme vacheravat ke ej dehran. Znači tu narodingan man. Nego me direktno vachera. Setinguma ki tu tem vachera ej dehran. Eyvallah. Eyvallah hoca. Eyvallah. Eyvallah. Hey dehran. Yani hey dehran. Bešaje kana zajedno, vachera ej dehran. Tu se vachera buyurum. Ati isto Allah tebarek ve teala ništo narodingan lista. O vakirlat ke ya ayyuhalladhina amanu, o tumen kola soveruinena. O tu Hasan, o tu dehran vakirgan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ne? Važno je, soske objasnava akava. Važno je ta hajlova ko akava mubarek ajeti. Em ko se ko ajeka ajeti ko te so Allah tebarek ve teala vakirla ya ayyuhalladhina amanu. Ta hajlova de ko Allah tebarek ve teala akalea mangela te delamen. O baripa amaro. Mangela te sikavola menge amaro važnost sar vernikiem sar muslimajna. Mangela te sikavola menge o baripa tarodola kola suvakerna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Adallah siem amen kulaso veruna ko Allahim ko peygamberi sallallahu alaihi wa sallam. O ayetu sasa wajergim pochminola so ya eyyuhalladhina amanu otumen kulaso verunena. O duito ayeti, odnosno duito delo taro ayeti vacherala kutiba alejkumus siyam. Tumenge propišimo o posti. Evvelen prvo prašanje ko vas avala menge akate ko akava amaro keri balafi. O muslimajna kola so postineno Masek Ramadan prvo trebno te pučem po ki so jakava posti. Su znači nola vopšto lafi sijam. Su znači nola vopšto lafi posti. Su jakava mesokerava. Su skeme bešava bokalo. Olafi sijam. Olafi posti. Naznačinola manušte bešel bokalo. Soske postojnena javera vrste taro postije. Sijam postojnola javerda vrsta. Yek taro vrsta tane Hazreti Meryem'a kora aleyhissalatu vesselam kote soy ki suratu Meryem bishishofto ayeti kavacherol ame dengum lafi me gospodare tebarak ve taala deka ki kerav posti chuti baskor ka chutinam hemni kasaya lafi nane tekerav akavaida tano yek taro vrste postesker ne vacherindor arabski fekulli inni nadartu lirrahman صوما يعني الصيام صوما كبوستيناف فلن أكلم اليوم إنسيا صومي كبوستيناف يعني كبوستيناف صوما همنانة كراف لافي نيكاساي كو عبدي سودنو ديوه من نيكاساي لافي نانة كراف أكواي تانو يك دلو يك ورستا استو تارو posti na postinola samo ko Mubarek Masek Ramadan. Posti postinola koja verada slučke. Posti postinola koja verada načina. Yek taro način sar so aker gumtano te chutine. Akavai tano primero posti tare Hazreti Meryem'a selamullah aleyha. Ya vera peygamberia, ya vera narodia postinge ya ver chani. So amen inshallah kadika konaredno delo taro akava ayeti. So značinolo lafi sijam naznačinolo lafi posti naznačinolo tebe še bokalo. Akava trenutno halova. Olafi sijam značinola te postine odnosno te cide tutar ološna karakteristike, ološna sifatija ko vakti dodeka postinea te bišaj akava vakti taro posti to voltu ke sebepi ko kolada masekija tove agahar sar susijansine ko Masek Ramadan. Akavai tano važno te halova. Akavai objasnila pe amenge, objasnila pe deka amen trebno ko Masek Ramadan tena kera harami. Ama amenge slabo objasnila pe su značinova vopšto posti. Su značinova vopšto sijam. Hemodoleski oprala akava ko abdisudno dive, ko abdisudno akava tedi be amaru. Ko posebno ek način manglum te objasnila akava. Hem inshallah akala duydeyla taro akava ayeti so objasningem inshallah halilen. Yani diklem deko o posti na ne posti samo sar so mislinaja mente bešabo halili trošale isi poviše vrste taro posti. O kristijajna, o jahudije, o kinezija, o Grcija, o Rimljajna, sine manuša kola so postinena sine isto. Na primjer, u kristijajne isilan yek posti za velik den. O jahudiji isilen posti ko Masek, koga mende tano Muharrem, inato dešto dive, lende tano javer posti. Ola postinena javer čan. Odva vikinula pelende o posti baši tovba. Ajar verunena o jahudije. Ola da postinena. Na primjer, u kristijani isilen yek taro posti ko te so sminna samo tehan suva hrana. Javera, na primjer, sminena tehan samo hrana tari puv. Javera sminena, na primjer, te pijen samo pani bizo tehan maro. Javera na sminena ni tehan ni te pijen. Akalajtane vrste taro postija. O Rimljajna
Hemo grci, o Grkija, na primjer, ola postinena sine, poznato je amenge de kola butmarena pe sine. Hem ke dola jana sine te marempe, po 2-3 dive pretejan te marempe. Ka postinen sine, nameraja, nijetea, te ovollen sila, ke da ka jan te marempe. So amen dikaja, deka akala kristijajna, jahudije, rimljajna, italijancija, ili palem Grkija, sikavge amenge, deka lende isilen yek posti. Yani dikaya deka na samo muslimajna deka postinena, nego postineno ja verada manuša, postineno ja verada religije. Ega. O Allah tebarek ve taala, amenge o posti kergale farz, sarsova kergamenge ko Kur'ani, odnosno kajeti, ki sura Bekara, šelov tovarde šutrin. Ja ejuhellezina amenu, kutiba alejkumu sijam, o tumen kola soverujnena, tumenge zadolžiteljno, tano posti. Yani morate postine. Sijan muslimani morate postine. Lakin, palakava Allah tebarek ve taala vaterla yek but paributi. Ya ejuhellezina amenu, kutiba alejkumu sijam. Kema kutiba alellezina min kablikum, la'allakum tettekun. Pazine, propishimo tumenge o posti. Sarodolenge pred tumende. Te bishajtoven bogobojazn. Amen dikrem koja kala pred amen. Pred amen de tane peygamberi. Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam postinga. Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam postinga. Ya vera peygamberia postinge. Poveki to pejgamberia penjardoi maškaru islam, odnosno ki istorija, deka postinnas ne posaranda dive. To znači nala, deko Allah tebarek ve taala se kavola menge, otumen kola suverunna, pretumen do Yahudio kristijajna, onardo taru Isa aleyhissalatu vesselam, onardo taru Musa, taru Davudi, onardo taru Ibrahimi aleyhissalatu vesselam. Ola da postinge, o pejgamberia pretumaro peygamberi postinga, tumen da postine. Suske postinge o dole pretamende. La'allekum tettekun. Suske te postinamen. La'allekum tettekun. Te bishaj, te ova bogobojazn. Pazin. La'al. Pazinen. La'allekum tettekun. Te bishaj, te oven. Te bishaj. Na te oven. Pazinen. Te bishaj, te oven taro bogobojazna. Te shaj te oven, te bishaj te oven taro dolata kvalije. Allah tebarek ve taala na bakerola ko postingen ka oven. Ka oven taro takvalije. Nego te bishaj la'allekum. Te bishaj te oven taro dola kolaso isilen takva. Te bishaj te oven taro dola kolaso i takvalije. Kati si razlika. Allah tebarek ve taala ko ne sabe bukjava tergamenge kera kaya buti, ema kaya buti, bašja kaya buti, kad ustignila ko ve nagradimu. Lakin baš posti va kergamenge la'allekum tettekun. Te bishaj postinen, sarodolende pretumende, te bishaj, yani znak prašalnik, akava, te bishaj la'al, akati si znak prašalnik. Te bishaj te oven bogobojazna. Znači nula, od ova, kova so, postinala ko mubarek Masek Ramadan. Trenutno volle nada de ko Allah tebarek ve taala, kakere leskoro posti kabul. Ama sigurno to vol našti. Suske o samo to Kur'ani, o samo tati vakila la'allekum tettekun. Te bishaj to ven takvali. Agno peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. O Ehlibejt aleyhissalatu vesselam. Objasningje amenge. Sar teobata rodula kula su sigurno. Pazinen, sigurno Allah tebarek ve taala kakero kabuli lengoro posti. Ken halal. O Allah tebarek ve taala, o peygamberi sallallahu alejhi ve sellem, memo Ehlibejt aleyhissalatu vesselam, ko posebno način objasningje amenge. Sar amaro način taro posti to vol kabul. Odoleja so Allah tebarek ve taala, ki suratul Hač, deshu je to ajeti kavačeral. Wa minan nas
Men ya'budullah ala harf. Ili ala harfin. Pazine. I si manusha koja su ko Allah tebarek ve taala veruinena ili pali. E Allah'ske tebarek ve taala kerena ibadeti ki ivica. Pazinen. Ala harf. Keren ibadeti Allah'ske tebarek ve taala veruinena ko Allah tebarek ve taala ki ivica. Su značinala ponekogаш veruinena, ponekogаш na veruinena. Nanelen čisto sigurno verujem ko Allah tebarek ve taala. Ki ivica veruinena ko Allah tebarek ve taala. Kad alenge shukar veruinena ko Allah. Kad ne alenge shukar na veruinena ko Allah tebarek ve taala. Ili palem. Kad ne alenge shukar veruinena ko Allah tebarek ve taala. Kad alenge shukar na treba alenge Allah tebarek ve taala. Lakin ko posebno vreme ili ko ograničimo vreme, keren ibadeti Allah'ske tebarek ve taala. Na ne celo vreme ko ibadeti Allah'ske tebarek ve taala. Hem pošto na ne celo vreme ko ibadeti Allah'ske tebarek ve taala. Pa Allah tebarek ve taala akalen manushen objasnalen kostano način. Vačerindor. Khasiru dunya wal akhir. Olatane odola kolaso gubinena ki dunyam ko akhireti. Zalike huwal hasral mubin. Adavajtano očigledno gubiba. İnşallah pratingenma ko akavajeti. Isi manusha kola so Allah'ı tebarek ve taala kerena leski ibadeti ki ivica. Yani ponekogаш kerena, ponekogаш na kerena. Sar soyamen de slučaj. Akavaj čačipa, gorko čačipa, ama čačipa. Avolo Masek Ramadan si je melekija. Načelalio Masek Ramadan sovolamen sa. Siemta rodola kola sa Allah'ı tebarek ve taala ki ivica kerena leske ibadeti yani. Ponekogаш veruinena ko Allah tebarek ve taala. Sekogаш na veruinena. Agana Allah tebarek ve taala o peygamber Ehlibejt aleyhissalatu vesselam vaçergame. Te bishajte jana dalio Allah tebarek ve taala kerga kabuli amaro posti. Na? Tano ti keramen hem palo Masek Ramadan kodova sui kergemamen ko Masek Ramadan. Odoleske znak prašalnik postineja. Ama la'allekum tettekun. Te bishaj tovem bogobojazno. Te bishaj tovem bogobojazno. Na te ovem bogobojazno. La'al te bishaj tovem bogobojazno. Hakana. Adava taro akava yeti amen sar muslimayna. Lakin te cida akava la'al te bishaj. Nego te ova sigurna de ko Allah tebarek ve taala ka prihvatila amaro dini, odnosno amaro posti, amaro ibadetija, tano je Allah'ske tebarek ve taala ibadeti palo Masek Ramadan tekera. Palo Masek Ramadan te achova kodova susiem akana. Palo Masek Ramadan tova tarodola kolaso namazi na mukaya, zekati na mukaya, sadaka na mukaya, shukar lafi keraya, o gibeti mukaya, so keraya ko Masek Ramadan. Ako akalabu kya, avrial taro Masek Ramadan na keraya le. Jabe amaro posti. Inshallah, ako vajtano bud kratko objasnimo. Bujru. Moram halte pauzirina, suske i nejakava pretjeđal ki vaver točka tari emisija. So preskava kad dani ne to Hasan, baš akala so postinjena momentalno, posle su mukena. Soske pogotovo mene ko ROMA akava destinalapes Скидикелапе заista бануша кола со та неко дин исламиети
борнена пес секогаш кој исто темпо, тебе ќе релпес, значи, на само пости ќе релпес кога овело пости, те ове соакрила пес имам лијат, ове соакрила пес урав до темуке соакрила браде, значи, на со, него требало претходно дали стара. Соске амен де погодо трефина ламен акала буке. Соске секош амен акала проблеми исјаме. Eyvallah. Çok harika. Sarsı çekim. Yani amen i filozofia o ma'rifeti o candipe o çaçutnikano posti taro Masek Ramadan na halilemle. Meko akava yeti. Probingim ko bud kratko način. Pošto amaro vreme tano neli kratko, ne? Vaterganti kereje misija pokratko, doleski do pral kerela bud pobrzo lafijem, bud poviše handava dola onaj glavna buka. Lakin kad dika Ehlibejt alaihimussalam sar objasnila akava bud poopširno objasnila. Opral mangla samo pošto na neamen vreme sa so vatergan, doleski opral mangla ko bud kratka točke, ama svatljiva. Te bişajte halova akava mubarek ayeti başı mubarek Masek Ramadan. Alem kavaçara. Ya eyyühellezine amenu tumen kola soverunena. Kutiba aleykumusiyam. Tumenge propişimotano posti. Kema kutiba alellezine min kablikum. La'allekum tettekun. Sarodolinde pretumende. Te bişaj toven bogobojazne. Me objasningum ko kratko način. So značenilo adava ya eyyühellezine amenu. Kratko način. Otumen kola soverunena. Me objasnim ko kratko način. Kutiba alejkumusiyam. Su značenilo akava propišimo tumenge posti. Su značenilo uopšte posti. Me objasnim deka posti na ne samo ko Masek Ramadan. Ili palem ko posti, ko način tebe šabo kalem trošale. Objasnim deka javera religije, javera peygamberi, a dengem primer tari Hazreti Meryem aleyhissalatu vesselam. Deko javer šani postinga. Ne? Yani diklem soy lafi kutiba aleykumusiyam. Propišimo tumenge o posti. Kema kutiba alellezine min kablikum. Sarodolende soy pretumende. Objasningem deko Hazreti Musa, Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam. O peygamberiya postinge. La'allekum tettekun. Te bişaj toven bogobojazne. Heme vatergiumu ayeti tari suratu Hač dešujektu ayeti. Sartova tarodola kola su sigurno o Allah tabaraka taala ka prifatino lengoro posti, lengoro namazi, lengoro ibadeti kwa mubarek Masek. Odolea sonnane Allah eske tabaraka taala tekeren ibadeti kivica. Yani Allah eske tabaraka taala daimen, bakiyen ka keren ibadeti. Odolea so palo Masek Ramadan ka choven ko akava leskoro vozvishimo din. Ka choven ko ibadeti. Ka cidem petaro harami. Odoleski soski amen nane amen uspeh palo Masek Ramadan, tanoso na halilemo Masek Ramadan. Na primer, olafe Ramadan, akana vla kava duito delo taro keri balar. O Masek Ramadan, odnosno olafe Ramadan, su značenila sigurnosiju. Akava nane te navredina, nego akava je tano te avaki godi. Halova, odoleski klilum, zajedno tu men sarteva zajedno ki god. Olafe Ramadan, sigurno se deka, eina varde sheina, posto taro muslimajna, na Roma, na Arapija, nego muslimajna, na džanena se olafe Ramadan. Olafe, sar prevod, ki terminologija, ko leksikoni na džanena su značenila Ramadan. Azinen. Yani tu na džane i glavno svrh akale bukyakiri su tu kere. Na primer, ako pučlan maman, kozom berš isima. Primer, kak rafki isima deš berš, isima biš berš. Значено да ја тани главно бутики манде. Или палем сарви кинејатот, панда пошуже о пример. Сарви кинејатот Хасан. А кана ако амен пучлем, Масек Рамадан сарви кинејатот, как род ке Рамадан. А тука пучуле сојакова Рамадан.
Su značinala kao ti ronav. A kava je važno te hajlovan. O imamu Ali alaihi salatu wasalam. O Ehlibejt alaihi salatu wasalam. O imami alaihi salatu wasalam. Objasningje su značinala u lafi Ramadan. U dole jaso. Pa tjerga. Dika u lafi Ramadan i klula taro rafi Ramad su značinala tarila. Tarila. Su tarilo djunahija. Tarilo lošna navike, lošna sifatija, karakteristike ko manuš. Imam Ali alaihi salatu wasalam kao tjera. O Masek Ramadan. Tano vikimo Masek Ramadan, pazinen, soske tarilo djunahija. Sar jak su tarilo kašta. Yani kada si jak, čivea je kaš, javer kaš, i jak samo poviše starilo. Eğer isto Masek Ramadan, o lafi Ramadan, značinila da ko Allah te barek od tela, ko kao barek Masek, tarila mare djunahija. Amaro posti, amari ibadetija, ko akavamo barek Masek, tarena mare djunahija. Značinila Ramadan i ko talo rafi Ramad. Isto eğer Ehlibejt alaihi salatu wasalam objasningje, taro akalash tarhafiya. Ra, mim, dal, nun. Yani Ramadan. Ra, mim, dal, nun. Nun. Su značinila, suske akalaştar harfiye gatisi. Например, baško ra. Kavačerina da vajta no rahmeti Allah iskoro te barik u ta'ala. Kova sov mukela le amenge. Ko aka mubarak Masek. Nane ya ver dive. Nane ya ver saati. Nane ya ver rat. Nane ya ver Masek. O doborte mukela Allah te barik u ta'ala piro rahmeti. Sar ko mubarak Masek Ramadan. Hazreti Resulullah aleyhi afdal ve aleyhi selam bakarallah leskere saati atane naşuşe saati. Leskere divesa tane o naşukar divesa. Leskere rakat tane o naşukar rakat. Ov sarmasek tane o naşukar masek. Ahsan. Yani esor so açergim yani. La primera kao Şeyh el-Medini canala. Yani suske penjarala. Lakin sarsoagim ina vardı şeyna. Procencija taro muslimajna. Nađanina su značinilo laf Ramadan. A kava prvo trebno težana. To ako je naštiđane je kemanu šestar nešto javer, ako nađane je leskorona. Sarše težane nešto ne save manu šestar, prvo sar osnova nađane je leskorona. Agar ako amen manglem te poznajna, te penjara o Masek Ramadan, prvo ti ranamen ko leskoranav. Ramadan. A volali o Masek Ramadan. Dobro, ma puštu koja ver Masek je. Siyan zuzeto ya veri bukins. Ama Allah Masek Ramadan. Kergan niyeti te postine. Bežbe, puštu soja kava Ramadan. Su znači nala kava lafi Ramadan. Niko je navakila dika trenutno tova Arapija. Lakin tahalo vodo vasu keraj. Tahalo vodo vasu keraj. Suske ako početak i glavno svrh o temeli koja kava mubarak Masek Ramadan. A odvajta no značaj taro leskoro lafi, taro leskoro anav na halilem, našti hajlovaju dola bukja kola su sledinena, odnosno sleduinena koja kava Masek Ramadan. Doleske, pale mira najmen, o Masek Ramadan ili o lafi Ramadan, znači nova Ramad, od ovakova su tarila, ramd, od ovakova su tarilo günahija. Doleske, o pejgamberu Ehlibejt alaihi salatu wasalam bačerila, o Masek Ramadan, tarilo günahija sar i jak su tarilo kašta. Ako je tano važno ta hajlova. Odoleski se gdje, a mende prala beršencar, ker dojtano klasika lafi taro Masek Ramadan. Ej, tu prala iran tu kodini. Allah čkerala tut. Iran tu kodini kaldi namazi. Anov kaldinula namazi. Kit kaldinula namazi. Su kerala dale namaze. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lakin ona jnula suznačno Allahu akbar. Ona jnula suske vazinga pe vastem bakirla Allahu akbar. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ili o Kur'ani ki sura ma'un sovačerla. Ve veilun il musallin. A tu, odnosno, teško dolengi kola su kaldinena. Bijandor. Pazinen, na teško dolengi su kaldinena. Na. Teško dolengi kola su kaldinena. Bijandor označaj taro namazi. Bijandor o baripe taro namazi.
Lenge teško se koldine. Agana isto agar teško do lenge so postinena, anajanena o baripe, označaj ta Masek Ramadan. O Masek Ramadan, sarsuva çergem, nanete beşe bukhalu, nanete beşe truşal. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, baçeralı. O Allah tebarek ve teala. Ko Masek Ramadan, se kovadive, se kovadive, se kovadive. Eftavar desh hilade, manushen taro cehenemi oslobodinolo. Pazinen. Eftavar desh hilade, manushen taro cehenemi oslobodinolo. Ako je o baripe taro Masek Ramadan. Ama akava 3 minute haylo vale, agar sar sovachera vale, agar 3 minute haylo vale. Nasamo akana te haylo va. O yo Masek Ramadan isile baro baripe. Lakin, palo Masek Ramadan te achova doleya so keraya kokola maseke. Odova tan odova so amenge nanalo uspe. Sepi odova nashtitova uspešno prala. Sepi odova nashtitava anglal ko amarodin. Nashtitava anglal ki amari nacija. Suske na neame na kvat svrstu i keriba kodini palo Masek Ramadan. Znači, akava tremno te hajlovale, akava tan odova so tremno manušte hajlolle. Ako glavna bukja taro Masek Ramadan na halile. Tu janea sari akava, isek pogovor kek še osvačerala. Penala be tu pučeja, da li o Masek Ramadan, pagela, ako tovete danda. Isuske na pučeja ma, da li o Masek Ramadan, pagela, ako kerea neka skoro gibeti. Ama nakava na pučaja. Amen na pučaja, hoca, šejh, sarkava çere odorik. Pagela limo posti ame kera gibeti. Kani se ame naine ve fetve o posti, na pagela ako kerea neka skoro gibeti. Ya. Kofi koja na. Ama ko çaçipa taro irfan ili ko çaçipa taro posti pagela. O Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem nek taro slučke ko gibeti, je džuvli postinola. Ki ulica šunolalo Peygamberi aleyhi afdelu ve aleyhisselam, sar kerala la fitari nesavi komşika, kerala la koro gibeti. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şunin dora kava, ashabeng. Can anınla kemas. Akala. Resulullah postin olamaz Ramadan. Şunin ali can anınla kemas. Denlane kahal. Anınla kemas. Maşallah ya Resulullah me postin olamaz Ramadan. Allah aslen ve ebeden na postine. Tu kergan gibeti. Tu finolet ke hat kemas. Mahat omas tire leskoro, tire peyna koro ko cehennemi. Sarso kavacherli suratul hujurat. Ne gole bar hat ke agate omas. Hat kemas taro bakro taro guru. Akana amen. Na bavinaya men odolea so pagela amaro posti ko duhovno način. Odnosno ko čačutnikano način. Nego bavinaya men odolea so pagela amaro dini, amaro posti ko fizičko. Tamam. O fizičko tano prvo delo. Lakin, odnosno duito delo. O prvo delo tano te dika so pagela amaro posti. Kakva duhovno način taro postima. Džabe postine, Hazreti Zahra salamullah alaiha, kavačera. Džabe postine, ako tire jakana postinena. Džabe postine, ako tire kanana postinena. Džabe postine, ako tiri čipna postinena. Ehlibejt alaihi salatu wassalam, tane doktora, krojačija, baš amaro nefsi. Objasningje sarakala bukjate cidale namet. Odolea so, ma keren ibadeti Allah ke tebarek ve teala suratul Hac de şu ayet ma keren Allah ke tebarek ve teala ibadeti ki ivica. Yani ne koşte kere ne koşmate kere. Yek taro tayne taro Masek Ramadan sovačer Allah tebarek ve teala kosren ayet 184. Ayaman ma'dudat. Co znači nala? Propišimo tu menge o posti. Te postinen ko divesa
кола соитане одабириме. Што значи онакава? Козом диве трајнала опости. Секоја ек мусимана кога тренуте џана. Козом диве трајнала опости. Например, прашање. Дали опости шајте трајнал бишов то диве? Нашти. Дали шај опостите трајнал тријанду ек диве или тријанду дуи диве? Нашти. Опости трајнала бишејна диве или тријанда диве? Или бишејна или тријанда. Ни бишов то, ни тријанду ек. O Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Sine puçlu. Ya Resulullah. Suskamen morate postina yek masek. Hazreti İsa aleyhisselam saranda dive. Hazreti Musa saranda dive. Ya vera Peygamberi saranda dive. Suskamen trianda dive. Suske tu trianda dive ya Resulullah. Postavim gema mengeli akava praše. Akava tanu filozofia taro Masek Ramadan. Postavim gapeli. Postavim gali nekoj peske akava prašaje. Soske o muslimajna postine na trianda dive. Na postina bişeyna, adava na postina bişeyna ili trianda. Na postina bişoftu ili triandu yek. Yani ni pohari taro bişeyna, ni poviše taro trianda. Soske. Hazreti Resul-i Ekrem, Fahri Alem aleyhissalatu ve abdülselam ve tergah. Ve Allah tebariku teala tergah mire ummeteske bişeyna ili trianda dive. Yani yek masek amende kodini şayet vole bişeyna ili trianda dive. Sprema yani mesečin. Naște vola bişoftu ili triandu yek. Akavatre mutijana. O Allah tebariku teala peygamberi aleyhisselam penula. O Allah tebariku teala tergah o posti yek masek farzi soske Hazreti Ademi aleyhissalatu vesselam adava sohala sineleske yek masek bişene ili trianda dive kokarno. Pazine. Dik objasni betaro Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buyur. Значи, шај кална со куде акана става ко не ставе времија, со навдена мен од првин, од почеток вакердема мен опитај на шукарите не булшуже со поставиненален, само намангавате поставинав кардашески суске кана навтомен те шај опитај на темукенлен ки крајка те шај одговор нелтуменје, суске бушуже питај на институмен, ама за жал наштекана одма те поставинале каме не е тема. Ајка замоли нафтомен те шајтовото сабари, те заврши нов пошка деси, па после ки крајка те постави едно питајна. Аја ишало Аллах ка награди нафтомен акалески. Assalamu alaikum. Sarnenge, alaikum salam. Saudolengi, sudenge, selam. Inshallah ka završi nazad kratko. Na nemam potrebe da. Pa inshallah ka kjerajek ne saj dujtrim prašanje. Sad se ovakjer gimu peygamberi sallallahu alaihi wa sallam kad se ne počlo soske yek masek bişeyna ili trianda dive. Hazreti Resulullah el-Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vaçerga soske Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam adava sohala sineleske yek masek yani bişeyna ili trianda dive adava sohala kokrlo emodoleske mirum meteske farzi oposti te postano yek masek. Kad kapuče averen kola sunane taro Ehlibejt aleyhissalam Kad kapučelin suski bişene ili trianda dive, odgovor ne tjarače. Suski odgovor nanene. Uduleske da, akava su me celo vreme vačeravata ne olafe peygamberi skere Ehlibejt skere aleyhissalatu vesselam. Kao peygamberi Ehlibejt aleyhissalam objasningje amenge. Akava yek taro tajne dine skere. Yek taro tajne Ehlibejt skere aleyhissalatu vesselam. Isto yek taro tajne dine skere tane so nasminajate vačera samo Ramazani. Postine ali Ramazani nasminajate vačera. Alo Ramazani, gelo Ramazani nasminajate vačera. Aka vačerli imam Ali aleyhissalatu vesselam. Vačerla ma vačeren alo Ramazani, gelo Ramazani, siyemko Ramazani, naklao Ramazani, ma vačeren ali. Vačeren o Masek Ramadan.
Soske. Shahru Ramadan الذي أنزل فيه القرآن. Allah تبارك وتعالى نوتر الله رمضان. نقول الله شهر رمضان وماسك رمضان. Imam Ali alayhi salatu wassalam vachir Allah. Vachiren shahru Ramadan وماسك رمضان. Soske Ramadan taro isme Allah iskru تبارك وتعالى tano Ramadan. ودواك وسطحر الله جنا. Allah duitayne taro mu Imam Ali askuru alayhi salatu wassalam. Taro mu peygamber iskuru sallallahu alayhi wasallam. Yani upral kakala kratko vreme, verujem дека kratko vreme, robingjum to objašnjav od ova soj najkratko baš akava yekayeti. Yani me akana yekayeteske kergum lafi. Te večera yekayeteske tefsir edin. Suratul Bekara 183. Adava tefsiri ko najkratko naći. Alhamdulillah, Ehlibejt alayhi salatu wassalam muklamenge tefsiri baš sekova yek harfi, baš sekova yek kelami, baš sekova yek lafi andre seko Kur'an. Ama alhamdulillah, pošto samen kratko vreme, udoleski opral kratko, ama inša Allah razbrljivo, hajlo i baja, inša Allah, te hajlova akava so kergem lafi. Te hajlova uopšto, zar su vačergem, soske postina. Pa Allah tebarak wa ta'ala, inša Allah, kad će Allah mentaro dolakula so hajlona ili halile o posti como Mubarak Masek Ramadan. Allah tebarak wa ta'ala, inša Allah, će Allah mentaro dolakula kola so postinena, ama janindor soske postinen. Molna Allah tebarak wa ta'ala, će Allah mentaro dolakula kola so como Mubarak Masek Ramadan. Uspeinena, hempalo Masek Ramadan te achuvena gar sarcvetane, como Masek Ramadan. Inshallah de hrana ko tudi neto prašena, o prajla ako se ne saje prašena, me ka probinavte te odgovorina. Как е намиге хариафи, пошто техничко проблеми и сеамен со скете приклучинаме, но со одуџене коламен ехо, а да лескоро се вепи морам, значи харите трајналџи корика преместина, значи микрофојна. Ов са сто Хасан со ако sohbeti со керданле буд шукар манге јасно, најверојатно е гледачење да и не буд шукар објаснимо. Кои со насатина или кас со силе вавера питајна, менум сигурно дека о Хасаните но секогаш активно те одговори на тuma питање чак слуше дека приватно, а са кој толерантно силе со на замернела, кои си например ни се питања да сојтане протива каде тематар. Сад прво поздравиње керава како јуско паше кардаши амаро и силе опучиба мека читинав иншалла ела хескеранаве те шајте одговорни. Лески опитање лескоро тано дали постинаја да би о Аллах те косел или па те тарел амаре гревија. Или постинаја соске о Аллах кергја а менге фарзи о пости. Бујру. Soldu buca. Çünkü baba neli? Soldu buca. Allah tebarak ve teala kergamenge farzi akava posti, ama sebepi si suski kergamenge adava posti, o dovajtano u kraju taro ajeti ki sura Bekara 183, vakerindor, la'allekum tettekun. Te bişajt oven takvali, odnosno te bişajt oven tarodula, kola su i svesne Allaheske tebarak ve teala. Yani Allah tebarak ve teala kerga o Masek Ramadan sar posti sar farzi te bishai o manusha te kereno farzi e Allah iskoro te barek o teala te bishai te resenko cilj to ventaro dolako soj bogobojazljivija odnosno takvalije. A takvalije tane odola kola so rodeno oprost staro Allah te barek o teala. Бушке одговорен дан, ов састо мислам дека како јуско сватин дадава, ов истотано јек Кардаши Амендер светано моментално мен црки ки џамија ем со пратинала поточно и мерескере дерсија, значи
Овда хавала пес шукар дине ислами естар. Нека наградното Аллах со денанески одговор, мисна дека јасно е како јускоске, ако нека пишинел или пален приватно нека комуницирнел леа, мека джав ко вавер питајне, ко ефендија, ко како куртак кјазими, пучела, Аллах нека наградинеле, лескере ханмаја, опучиба лескројтано шехна буд алимија вакерена кај ко Масек Рамадани панло о шејтани со о Ehlibejt алейхиселам вакерела баш акава тешајте вакереманге. Аллах нека наградноту шужо питајне, мисна дека е Хасанески тано акава ек питање која со повеќето джене полученале, па мисна дека шајте одговорнал. Бур. Prvo alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarninge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saudoninge kula su kudje. Naam. Postoji Allah hadisi kuti su peygamberi sallallahu alaihi wa sallam bačerga. Postoji Allah hadisi дека о шејтајна ко Масек Рамадан тане панли. Ко Ehli Suna wal Jamaa, znači ко Ehli Suna wal Jamaa alimija taru muhadisija, hem amende da, ко Ehli Tashayyu, ко Ehlibejt alaihi salatu wassalam, akava hadisi kvalificirana le sardaif. Yani hadisi koja su slabo, emo doleske da akava hadisi nadikela pe sar sahih, sar autentično, odoleske akava hadisi je pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam so demek vakergale, tano amenge ne prihvatili. Suske, Allah te barko cela vakerga, kada meni adva kada da dijalog, kada će ribelafije šejtaneja, so vakerga Allah te barko cela vakerga ya Rabbi dema roko jiko yawmal qiyama, Allah te barko cela vakerga tu ke roko dindoj jiko yawmal qiyama. Yani buyurun. Ker tu samanje, tu isi tu vreme. Ker samanje. Lakin o Hasane modehrani ako postinje, ema ko tane taru miri iskrena robija. Tulende na štiti ovo tu pristan. A da je važno. O šeitani da li panlo ili nane panlo, amengi saradala kula su postinena, važno i nane. Amengi razlika na keralo. Amengi razlika na keralo. Ako kakao barek Masek Ramadan, sar su sijema kana toba panlo Masek Ramadan. Od ovaga keralo amengi razlika. Da li panlo ili nane panlo, razlika amengi na keralo. So džabe ako je tano panlo spremane leskoro, te večera толкујба, хајлојба, верујба акава хадиси, ама адал акула со веруна акава хадиси, или палем ало акула со не веруна да воопшто, кере на палем харами. Кој ќе улалим тогаш кере харами? Од вајтано не си мануше скоро со кере ладаваем о шејтани секоја штанакат. Долески акава хадиси тано квалифициримо сар дај. Тоа веста сло, Аллах нека наградино, башо хадисија со кере Аллафи, баш магума кава канатек намање нешто. Си мислама три врсте хадисија која се пренесенена, јек тане адала кола сој хадиси со спојнува пе Куранеја, јек сој тано слабо хадиси, јек измислимо хадиси. Кана секој јеко сука четинел хадиска наука, мисна дека требала калабукјате спојнелене те дикен когортане уопште актуелна патешај, например, крецар текера. Аллах нека награднеле како курта е кјазиме, па каѓа вавере питајнесте, ако иси извини тутар. Субханалlah. Еđe канако обилици Сунај, Аллах нека наградинеле, лескере фамилија е, опучиба лескројтано јек интересатно, корисова керела. Ама ако си о Рамазан ано февруар, шајте овел бишов то диве, пучела? Шали не лапе, кава прал, шали не лапе. Кава тано прајек учимо прал. На кава прал обилици Сунај. Дека иронично мисли на кава галиба. Ја, иронично мисли. Калески со наме прашај. Добро, калески нормално шукара хари, да саќе даме некој со 100. Онака џаб ме мислава дека исили некој панда со исилите пучела, шти карта. Дали па чого пости, о пости пе кана чере брзи тест баш о COVID-19 анунак.
Ne, advana. Sprema Ayetullah Sistani ni pađalo posti habibi. Ne, adva шукар вакеле. Со ske хари џамбас кој дано бутином слабаме ко џамбас пис говорива, а афнека кирен од дикутне, со ske заиста родава кана опитајна со пасуњена е темаки мислава дека о Хасани да четино истовремено. Ако на не ни се пучива со тане е темаја поврзиме, онак аке шужо селами джига маро амари легенда Гюнеш Али баро селами джитуте ше ефенди ова маро шевојтано, ма тајно шевојтано маро Гюнеш Али. Тајно ови на мангела кој јавно те си као пес. Мислава дека и си е кате мислава. Ме би пучава е прале Хасане. Јак баро селами джико Давид ЈМ. Мислава дека каква е кардаши тојтано, ама хајде. Баро селам джилесте ме би пучава е прале Хасане, ако шај андинела е дешуду имамен, кој тале ола, Allah. Сар си не прали скоро нава, да се коментирала ко YouTube, не? Оја, Давид. Allah Teala çelin inşallah. Allah Teala çelin inşallah. O dešudu imam salamullahi aleyhim, tanadullah kula so Allah tebarek teala çergalen tobenun naslenike peygamberiske sallallahu aleyhi ve sellem. Eyvallah. Duaytano İmam Ali aleyhissalatu vesselam, jiko İmam Mahdi ajalallahu veliyekel farajuhum şerif. Ve şakayetem inşallah palo Masek Ramadan. Šajte che raik posebno tema je pralea ki lingire televizija. Važno tema. Pa inšallah šajte che raik tema im inšallah pralta rakava kozum su Allah tebarko te radin gamen mogućnost ko objasnina. Осасто, мисля дека јасно е тано. Палема треба сај дикутнење кои со дикена, кото мен комотно шете пишинен е Хасанеске, ко приватно да исто исто мен поопширена питања со наш чека на моментално те поставинене, комотно пишинен леске, мислава дека на не нисо проблеми акале тен одговорно. И си е прашање акале прале ко агрони бунјаку, ама морам шукарте сватинавле, следе диси адва џамас и ано чон Рамадан на свавон катре нашти морам Качите наме. Соде се упе виано чон Рамадан на свалон катаре джинор. Кога исто мора свати кај најпале. Ами ова путела нели си некој ако на свалола та роджина, не? Тамам, шужо пример, значи ако вај тано најбар, бучужо пример. Бучужо пример. Шука питање. Афи керманги со наштите четинав соске сима проблеми кој спомнала значи ко Г, Д, Ј ти изговори навле. Афи керманги наде ништо баш да него ама ќе шукар о Хасани тано поправно џамбази леске да не тоа не со проблеми. Бујру. Yani o prav bučužo primer dinga, ne? Yani o prav dinga dava primer so šaj manušte slobodno te halilo dovakova so velinola de kojina o šeitajna pali tako dalje. Bučužo praš. Na dolakula so ogradinena, ne? Koja na lingejina, sihiri tako dalje. Sarola. Yani bučužo objasnuvanje, Hasan. Bučužo objasnuvanje deka dava na ne taradala autentična hadis je. Тамам, осасто. Мислам дека на не више доборка питајна, некава питање. Океј, Сuna Aba крила дека на неа дајне питање, добро. Океј, тамам, шала шукари. Obilici Suna Aba čarol, ko nas falja ta ređinora, znači šaj džalko obilici Sunaj, Vovka, u stvari nako obilici Sunaj, kava si je kako, nego leso jamutro u El Medini, vsek butući momanoš, savu učija ki učinjав ko Ehlibejt misenava, odolea su baro manušta, odnosno bari goditano, se le bud jandipa,
هلا ترنو لستر te koristinem pe. Naam, yani sarso tergum o vachero la kana koya dala kola sena sali shay slobono te janles. Bosansi, Tano ajde. bosanso ya. Sarso tergum tano bosanso ya. Ja? Ama Pa ya dobro. ama janala romano jamutro tano amengi. Misna na mangi Aha, misna koruma tano jamutro ya. E prales ko akaba ability sunai oftano na chi akaba praso pishinola tano bituma penmedin. O prala akaba ability sunai tano leskoro sastro. Eyvallah. Konanın inşallah prašajna. Роберт Тошка исто вакерала или пучива, което најверојатно деске бут важно, адрес по себе би пучала селям алейкум, шајте му то аменџе само мирис си мелачо пи пруф. Eyvallah. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh. Dik. Sad zavisno na primjer ki savi ko sabo način pučeka ba prašajne, ama se amen hadisura kao pejgamberim Ehlibejt alaihi salatu vesselam açarda o mailaço miris ki dunya se o miris diako. Por isso so na primer manji kava hadis momental na ki goji palem zavisno sa ki kuba način ki koja nasoka puče sabo miris i mailaço. На не проблеми шај исто те контактирнал туја или те тано туте ко Фейсбуков ишала о Хасани Каракелем само добро касо набистрала да им ка одвратинал поточно ка вакирол тоџева пина не проблем. Окса сто Роберт джева берте Хасан шај или те стопирна сарвакере. Pano janava ako isipan da jek duj prašajna inšallah šaj, panda i 3-4 minutja. Нека поставим да е 3 прашања, мислам дека шај те ќе радим те завршина дале. Inšallah. Ako kratko inšallah, inšallah. Ja, kratko. Tamam. Kobor vrste posti isi imer farzi hem mustehab. Ajde imer. Robert. Значи, носта ќе поставине питање имереске или асанеске кра моментално. Аќе баро поздрав џемаре хоџасте кои мери. Алейкум салам ва баракату. Мислинава те на грешинда или ке напеске преку чет ке на лафи најверојатно е коле имере. Мислинава. Шај му дат ко пише бе о тексти, че не дава автоматски со волем шај оџаска. Па добро, окей. А значи Роберт то датано ту Хасан? Ja. Наџално, валла наџално. Аке Дика кана суакердан модат. Аке баро поздрав джилесте палем исто. Морам те признајнава кале Манушевски доброка активно и тоа, доброка прецизно и тоа ко коментарија на джанавале, ќе кана ко читива лескере коментарија секој што позитивно. Аллах нека награди неле, ама награди мода затем со довиндат до тут хем мислава најболе Нешто наградимо со домињум леле, верувам. Акаветано екшо радост. Аллах нека награди нот Роберт Пален со довидена сарке паметно чаве, ама најверојатно адва добинале тута. Тама. Добро. Магето одговорите да деске питање? Иншалла. На ме да деске му датану заманде, него опучела акавате вишај те користинаме сарине. Иако лахна му дата да окей. Козо врсте пости. Ja, тигнана. Ме ваќе региум, значи повише врсте таро пости. Пример самани хадиси таро имам Зен Лабедин алейхи салату вассалам, кој соба џерла дека постојне на саранда врсте таро пости. Саранда врсте таро пости. Лендари самен фарзи, мустахаб, мекрух, хем харам. Yani фарзи пости која се тано задолжително, пости која се тано доброволно, пости која се тано шајте пости нема, мате пости не пофинен, пости која се тано харам. Например, не саветаро задолжителна, прво тано, например, о Масек, пости кому барек Масек Рамадан, сарсо си моментално кана, одујте тано зихар. Зихар, например, исто тано најбаре постија, тано дова со, алхамдулилlah, акава пости. Дикава дека акава берштано аменде, машкара аменде побише пенџардо машкаро нардо. Сој зихар тано, ко пурано вакти, o Arapia, korisnas ne jek
navreda pire romnenge, vacherindor tusian mange sarmedaya koro dumo. Încă vachernas ne ROMA acaba pire romnenge, acales chiar suratul mujaddel. Morandele te muchem pe romnen, te spodelinen je krobi ili pak te postinen šovar de ždive. Acaba je vrsta taro posti. Duito posti, na primer, cu asta no farzi, ako manuš nekas nenamerno mudarola, šovar de ždive trenutno te postino. Acaba te nači sa kuranska je tja. Trito posti, na primer, tano isto taro farzi, ko Kurani, ako manuš, na primer, džala ko hač, hem našti činala kurbani. Iaver posti, na primer, tano ako manuš dela lafi, hem nikerala po lafi, trindive morate postinal. Iaver posti, na primer, tano ako manu džala ko hač, hem džala te lovinal. Iaver posti, tano manuš ako džala ko hač, hem sebe pi ne savi gunka ili ne savi modrica ili nešto, so bilo košero naštiti kerel pe geralo. Znači, si poviše vrste. Kola tane, na primer, tane zabranime postija, na primer, tano Eid al-Fitr, Eid al-Adha, yani ko şeker bayram, hem ko kurban bayram. Kola tane mustahab postija, sa, na primer, mevlude nebije, pejgambereski ko bijandibe, o posti, ko se ko akur ko ponedjeljnik, hem četvrtok, o posti ko dive taro tashrik, yani deshu trito, deshu štartu, deshu panštu dive, taro sekova masek, ki hijrsko kalendari. Iaver mustahab posti tano, na primer, sar ko Eid al-Gadir, ku Gadir Khom ke dai krido Imam Ali alayhi salatu wasalam sarvelia. Iaver posti mustahab tano, na primer, ko Arafat, ke dao dive tano taro Arafat. Iaver posti mustahab tano, so amenge hari korma but ne penjardo tano, ke di puv rashiri salini. Aka je tani ek posebno tema, pari tema. Aba ja, aka vajda. Vakergem ne sabe farzija, ne sabe mustahabija, ne sabe haramija. Ja. Yani latani ne sabe vrste taro postija. Sa so vakergem saranda vrste taro postija esi, spremo hadisi imam zemlabedi leskoro alayhi salatu wasalam, andimo ko Kuranim ko hadisi pejgamberi skoro, sallallahu alaihi wa sallam. Medikava gati ek važno pitanje, o pitanje tano, salam alaikum, da li Đuli šaj postil kaj dol čučije bebe? Znači, bravo, Važno sad pitanje. dva navedim dumne, da. Važno Šužo pitanje. pitanje, bujru. I pen koja su dela tut, oji nasminala te postinal, tremno te hranil pečaja dajle, yani pevlade, kada završinala Eduibaja, yani Hranibaja maksime, palo da tremno te nadoknadino, odnosno te keralo posti kaza. Dalje, ako smo pandek prašene, primanje i davanje krvi. Še en medini počela, da li tano zabranimo tede ili ti tele krv, yani rat. Sprema Ayatollah Sistani mekruh. Yani nane harami, nane ni halali, ama pofino te na tere da jaboti. Skike da dea rat ili lea rat perla tuke muka. Pofino kovak ti taro posti odova te na tere. Pa dobro, pretežno sa koleski, jak je to da zafalnula pes nekol sa 100, mate navedena suske na šave vreme. A kao da interes tu i ne o Erđani Sulemani nekol sa 100, so postavim dao pitanje, kao da će ti nalema kaleka pana, o pitanje tano leskoro. Selam aleyküm sahip halenge Hasan prava šaj, te de amen jek primer la čo te bi avol amen volja te postina kjer halali. Znači, Magela te vajklusar te dobinol motivacija, te šaj te postinol. Sar te dobinol motivacija. Baša maro posti, baša maro keribe lafi, se ne bašo dova tahajlova očači pa taro posti, tahajlova očačutnikano posti. Miruna sihati, dova uspešna ko akavo Mubarek Masek, empalo Mubarek Masek Ramadan. Tano, tebe šajem te razmislina. Tebe šajem te razmislina, bašo znaki Allah eskire te barku ta'ala. Začnu tebe šajem te razmislina,
Bashodova su Allah tebaraka ta'ala muklamenge momentalno ki dunia. Sar na primer, muklamenge akava paro bolest, bari pari pandemia. Ko akava mubarak masek. Te Dika sar Allah tebaraka ta'ala muklamenge leskere znake. To leso parlamen. Yani siamo karantin. Skoro celo svetu i sile karantin. Te vol tut pare, te vol tut ker, te vol tut vile, te vol tut onajšu žovrda, džabe tuke. A volali, na primjer, amendeki Makedoniji. A volali osati ovto, počminalo karantin. A ozgang špere, nas minati klevavija. Te vol tu onajšu žo vreme, onajšu žo vrda, onajšu žo BMW, onajšu žo Mercedes. Tu na štile i klevavija, yani na koristinala. Te vol tu i najšu živila negde, te vol tu i najšu vikendica negde. To je tu najviše pare. Ako, na primjer, ako nam de deșuie sati, zabranimo ti klevavija. To on ma najviše pare ki dunju, najbarbalosium ki dunju. Na šti klevavija. Ske zabranimo ma. Zamislin, o vakti agar alo so lufti, ti klevavija tere frisch luft, zabranimo amenge. Bare znakja tar Allah tebaraka ta'ala. Bare znakja bašo ajbi ma Mahdi askora celala aliyekim farčoš. Miro, nasihati bašo posti ko mubarak Masek Ramadan, da no te bešate razmislina, ne samo te beša bukale, te razmislina suske postinaje, hem so Allah tebaraka ta'ala, manjela tiskavola menge poste. Yek taro yaver nasihati amire tane, ko aka mubarak Masek Ramadan, tena činava, amari rodbinsko veza. Sa odola, kola su jako šle pe pralensar, pe peinensar, kakonsar, familia je. Robine, ko aka mubarak Masek Ramadan. Yek tumen dar te popushtinov, yek keske halali te keren, hem to ventar odola kola su Allah tebaraka ta'ala ka smirinal. Демеко, кои со почелку праставате родол опрост, ово повише се бапе добино, а давајте ноде со крилото. Nane sunna. Kaba hadise pejgamberesko sallallahu alaihi wa sallam. Аќе захвалнала пестуке некол овда со стопанем со реагиринала. Ме бива кирав те аба ки крајка Марио Коленсак најсима ман е тикно инфо баш е Хасанестар. Со ќе бак снавединум од први значи од латрин лилака. Шали дале дар хар е темате те вакеременге Хасан? Моментално сум дуртаро лила, на ште си кавален. Yani o prvo lilkova su prevedingem, tano o Korejna islameskere ki škole Ehlibejteskere alaihissalatu wassalam. Yani ilmi hali sprema škole Ehlibejteskere salatullah salamu alaihi. O to bi asen Allah pe u namazi, u posti, o sule dinem furudin, te vaćera o alo amende romane sarvaćerala pesini ili bosanski imanska šartija, hem islamska šartija. A da objasna pe kada prvo liltaro amendar mandaro stvari koja se prevedimo, odvito liltano bašo mubarak Masek Ramadan. Yani sar baš akava. Soy tano mubarak Masek Ramadan, hem sar tahelo mubarak Masek Ramadan. Kao tano bud shujolil در شکل اهلیبیت اسکری علیه الصلاة والسلام هم فرض میبینی که فرض تانو te bišaj manuš te hajlil sukerula te čitina la davale. Pošto čače prevedimo tano taro ek bud baro alimi tari mistrana yani prevedim jumle taro kiromani chip hem mebi vakera de katano farzi se kole ke muslimaneske se kole ke romeske na choli lane litani kiromani chip te čitina le suske stvarno objasneno od vas potrebno tahirova. Otrito kitabi tano bašo dove hem ziyaretija. Yani dove sekole diveske. Peygamberi Ehlibejt alaihissalatu wassalam sikagamen sekole diveske posebno dova te kera. Ili pale mi si posebna dove kola su Allah tebaraka ta'ala na primer kergalen sunneti tar peygamberi sallallahu alaihi wa sallam na primer
Montag, also ja, ponedeljnik, te citina, na primer, dua iftitah, nectare dove colaso Imam Zain al-Abidin alayhi salatu wassalam prenesse nell'allenamento. Il palem dua tawassul taro Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam. Il palem dua Jabshin Kabir taro Imam Ali alayhi salatu wassalam. Dua Abi Hamza Sumail taro ashabia Imam Ali askeri, Imam Hussein askeri alayhi salatu wassalam. Dua Kumail, koja su četvrtog čitinajala, na primjer, dojatani dova koja su Hazreti Hızır dengjala Imam Ali aske alayhi salam, u Imam Ali dengjala pire, amaleske anavea Kumail. Hemodoleske akaya dova da vikenalape dua Kumail. Jektaro javera dove, na primjer, kola su jakate antime, tane o dove palo sekova namazi, yani sekole namazeske, palo sekova namazi si jamen posebno dova. Dova da kakava kitabi tano andimo. Su znači nola isi but suje buka andre tari škole Ehlibejt skir alayhi salatu wassalam sar stav. Kada te nala trini lakola su prevedingum, odnosno isi panda povišeli lakola se i prevedime, lakin inša Allah ketkovol možnost ka pečatinali. Acaba să su acredita, znači prevedimete neko romane, morate Da. a олилатане поточно мислева дека таро персиско преведено neko romane, нели? Или арапско име? Da. Akala treni lakola su prevedingule o prvo o koreni islamske reki škole Ehlibejt alayhi salatu wassalam, tano taro germansko, odvito baš Masek Ramadan tano taro englesko, a o štarto, odnosno trito, baš o dovem zjaretija, tano prevedimo taro poviše čibja, suske važno lil, yani dove, Imam Gerelafi alayhi salatu wassalam, prevedimo taro poviše strane, persisko, englesko, germansko, arapski, suske bosansko, na primjer, suske adava kergum jek zajedno komparacija, te bišajte ovo šužo prevod. Lakin, te vakiragna direktno prevod, tano taro bosanski. Te vakirao do vas najviše koristingom, tano taro bosanski, je klilkova su viknape srž ibadeta. Tamo, канака радункера бутеđenen кога со моментално ки програма или со кади кен последни програма и сие Hasane јек лил таро со будрет ко шете арекеле, ама аке олести тано моментално два лил таро Hazreti Hamza и силеле лил иншалла Аллах ескен рабе тано ки намера дава лил те преведнели исто ко романо. Hem kovolam i prilika inšallah te čitina o leskoro da hadisi. Te den da odevol normalno, това е најважно. Мислава дека више нанесоте вакерав, намагате за држинавтут Хасан. Те и си нешто со те вакере бујрун, мукава туке или е капоте муке са ероменде и камерата ни 3 или поточно и програмата тани. Бујрун. والله الله تعالى تشوتو إن شاء الله. سرسوا أشركم مو نصيحاتي تانو زانو إن شاء الله. كاكا مبارك مسك رمضان. تسيكلوا تنابيكني نامن كيبادتي الله اسكي تبارك وتعالى. هم بوبيشه بالو مسك رمضان. تكيرا استي بادتي الله اسكي تبارك وتعالى سرسوا كرجم كاكا مبارك مسك رمضان. سكي Adava kolu dova sokovola minge plus taro Masek Ramadan. Yani kola minge plus o Masek Ramadan kola minge plus ako palo Masek Ramadan achile magyar sarsasiem ko Masek Ramadan. O dova je nasihati. Ja ver nasihati, odnosno duto nasihati ko vaso vidavatu men tano čitina no Kur'an. Shahru Ramadan alladhi undila fihi al-Qur'an. O Masek Ramadan tano dova ko vaso kileste objavisa Allah Kur'an. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Ameno objavim leki laylatul qadr. Ay laylatul qadr tani yek taro raka ko Masek Ramadan. Odoleske ko mubarak Masek Ramadan čitinen Kur'an. Čitinen poviše Kur'ani. Čitinen poviše Allah skoro kelam. Em poviše oventaro dolako laso Allah skere kelam eske dena važnost. Na odolenge ko laso
Avena palo peygamberi budbersha, ili pale me pejgamberea na živingire pejgambere star ništo na džalmu. Allah eskere kelameski, Allah eskere Kur'aneski, Allah eskere kitabeski, deno pažnost. Dovaj se no dova o amanete pejgambereskro, pa čerindor, ini tarikum fikum thekalein kitab Allah wa itrat Ehlibejt, me pale mande mukaba o Kur'ani hem miro Ehlibejti, leso prvotan o Kur'ani, kuleski so najviše morate da važnost, odite tam Ehlibejt muslim. Te Dika sar Ehlibejt objasningje, akalan urlandime, lafya Allah eski tebarak ve teala sar ola dengeb tefsiri e Kur'an eski. Adamai miro nasihat, Allah tebarak ve teala inşallah kabuli तुम्हारी इबादत या Allah tebarak ve teala tara chiltumen तुम्हारे familien. Salam alaikum palem saudolende kola so khuge alaikum salam saudolende kola so dinge selami sevgi dehran oventumen saste pelalen Allah tebarak ve teala inşallah tumenge bereketi rahmeti tumendeki तुम्हारी familia inşallah Allah tebarak ve teala kakirol tumen taradullah kola so daimen ka chobenleske ko drumo emleske ki služba odnosno leske ko hizmeti to ven saste so vikine men sar tumare musafira hem Allah tebarak ve teala inşallah kakirol tumen taradullah kola so yek dive tumen inşallah ko ven leskere musafira ko cennet el firdaus tumenge selam inşallah hem selam Shaipa. Сотева кера на нема лафи. Секој ек одговор со треблените поставина одговори на неко професионално начин. На нема да и не сумна ке џанајаме нормално приватно да туја Шајпа кера бил уживин дума каде програмате. Хем бизони се отрема нешто која значи сасо верувам дека бутин едноставно не je gledači su ovak, jer da buče aboko vremena, кода пошужома абети аква само шете десиналпес. Мека за благодаринама тук е Суна од биндама прво кога пушлуту Суна од бинданман. Аллах нека наградинол тут те фамилија те дадете дајате цело пашутне манглен нека наградинол тут Амен сар свакеден на нето лака ја последна емисија иншалlah Аллах ескири ние теја коволаме па на повишето, ако нем састеви сте нормално. Значи, повеќе емисија кове на мен, хем коволаме повише изјаснена кале пралестар, пошто кале чавести си ек тајна со бу требла амен амари го гјате права, шукир Аллах ески со сјамен насадке ек вавер перспектива да те ви какале динестар, значи акова чаво со овозможинала менге. Аллах нека наградно прав, тоа са 100 те максимеа, те ханомаја, те дадеја емцел те фамилија суинани не манде. Аллах нека му кел порахметја ерат туте ем пожелнава туке понатамошни, значи локи рамазанска диве. Allah tara chiltumen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tamam, akavajne oprал Hasani, кога ќе раја лестар лафина, значи се бут теме со травоте ќе раја песем чак суше шетва крав ужимнела пес да лескере темендар суске ман секогаш изненала ман кога е почнала, значи два бере темендар де ќе лафи хема соске класично хајба ваверитано, ама вавере перспективата те хава заиста многу интересантно. Кod исламијет на два барвалипа, значи на само е ке страната те хава ко повишето да стране, значи да лескоро да се бе питано дин исламијети. Ме ка пожелнавто менге исто са со пожелни дум е пралески, значи шукар рамаданска диве. И ке не тумаро пости, Аллах нека награди нолту мен, тумаре довенсар, тумаре састипаја, тумаре фамилијаја, продолжине, значи, богобојазност, палако Рамазани да насамо, значи, Рамазан, нескеле вактесте, са што са се објасни да опрал, ишала тумаре довене кој лукабули, а кердум исто е, тумаро ибадети. Каму карту мен, Аллах ескере анавеа, Allah neka rakheltumen, Dikova verdikeba, Esselamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu.